And also Edia na Pomposo Akaporiso RC Primary B School no and new office complex for Frokra ya all students so eka ho CEO Adom Obuasi Bitters Dr. Collins Samo eka ho na wasi amawo. So kupimo Pomposo Akaporiso RC Primary B School and one more enya office complex for Frokra and free one more old student Dr. Collins Amo ewa and ebabe boama one more medi etumi ako 13. Now abre the office ye eshe won sebi Adom Kasee maniboni any headmistress de ma Pomposo Akaporiso RC Primary B Regina Kasee etwetwe komoda se the PC ekoma opinion se ne ono so adwene won ho a otwenani abehwe ni nchi na adanyente se wasi ede ama won mo. Eni aje amano abroso isanse bra edan ehye no ekwanwe hi Akasee mu pa ma ema madwuma yempo eto ape ise na me ba bia metna kra no na edin ohwe head teacher adwuma na ye obibi e friend management tools I was sepenyi bi efri baby ba also ohu se ebo office isanse na mini office nti ekwan bi so no na ase madwuma ye no kra no enye adwuma eti edemfaso pii ebebre mi se ubi bi ekwa ahonyehiem ana wampo kwa ahonyehiem na obi kwa womoa na nipa no waboa wo pa eho ena Dr. Collins ono asanye penyimpa woda Obuasi Bitters ano a woni kwenya meso adi nso ne mane woni twetwe nkomode nsemusi ena tuja Pomposo school e babia mewie ati ba se ha na mewie na mo ka kire me se omo office no anya problem ana se ha hye no na ke se o se me jaide me bia na me tu me karamba beto ampa mbehwe nso na e ade a office ha hye na ye hu ni hayi na ni ho na ni me management kan ti bom na animani mu ya etimi eye bibisa edisi anya first time I we but nam say ye so ye boa nwomasuan nti no na e wo say ye we ba ye no na fell in line with educational sponsorship I the mom even though say na we no na service kan e wo soro pa but nam say me we ha no so na wo say ja me de cut na me be ye we so the mom